Sepi amat udah bikinnya bocah pada ini jadi pulau ya. Ih, si Lujan ini mansir Rizal segala laka-laka sepi bocah pada ini ya. Coba telepon di lah si gembel ini. Aneh orang ya, lumayan ini lah. Ih, gembel. Ih, gembel angkat terusan gembel. Halo, Bel. Ngindi. Ini tanggul ke. Lagi karo ogong menerima motor ke. Motor rusak, Bang. Gong, gong. Diceluk kam ke. Kok kena pulora. Woi, ajal. Ayo gong, merana gong. Di tonggone anjar yo OTW yo lah. Yuk, siap lah. Palang motor rusak bae lah. Yus gancang ke di tonggon ini kini suwe nulisir ke gembel. Woi kam, sore ke. Motor ogongnya rusak. Sorry, Bung, sorry. Ikuan si gembel merini bel. Dodok ke. Udah dibocah-bocah segala. Suwe pada durung pada tek tuh jeung percaya. Jadian ya. Kita mengekek jen kuat. Anak kam. Merini ke dodok ke serang. Weh, punde emange. Pulo jarang Yang pulo-pulo yang serang bae. pulo lah duduk jarang kan setiap tahunnya buka di pulo bae. Permicis kita nih. Si main ke bocah-bocah. Aja nih pulo, taksi kardit bae. Weh, Gong, sirkin lempar pemain lujan jarang nyamper lujan. weh yang lo jama turu bae yang modar turune or tangen gati dek malah. Lo. Arep tak tusul ta lujan kene ke. Hah? Kagong si lujan jarang ngomong suruh turu bae primen Wih, Bung. iya kan si kampret kambing ning di bebeng sirane. Lur, tas gawa bocah sing duwe perahu nih ke. Kijan panas turun nukut kene mendadak Cepet merene ke. Delok. Weh, Ampura ke. Kita ngurus lah. prampul praune pul. Weh, suwene luwe kayak orang panas nung. Gong, pugu makandas perahu na premen kin. Siap, api dorong praune. Yo.
Lo. Oh, kian tas ngarannya Pulau 5 kin. Wih, bagus uangnya malah ya. Pas gua wisata makin. Weh, si Ogong iki kayak dudu wong karangan tuh bae orang Pulau 5. Lah terus premen iki negong. Wih, lah terus bocah telukan ya primen si geblek-geblek kan. Weh, Gong, lah dudu mau pada barang kabeh ta bocah pada dingin di kene. Lo. Lah sembuh kita gora waru. Setong ini pian kene kok gak muncul dewek kan malah. Wih, lakian bocah yang malah ki. Weh lah, iya. Sing di bae. Kung kita atas foto-foto ning kano jasiranin kini. Wih, lah sing mau kita nonggonin ning kene, siarane malah foto-foto ning kana. Iya, Pul ya. Iya, ini orang ngejejel le. Ini bagus Jaya Bel ya. Buku iya. Buku iya. Yo wis, merana be keliling yuk jajal. Yo lah, wih. Yuk. Yuk, berani yuk buat anak pemandangan bagus maning yuk. Lah, yuk. Yo lah, yo. Yuk. Nok ngupai janji nangapa sira tega. Korbet. Mana apa? Sap kun ya? Wong kun siapa ya? Dewek kan bae lagi apa? Nyanyi rupanya emang nyanyi kun. Waduh, coba yuk parkir lah. Yo. Wih, Mang Tajo tuh kene Mang. Mang. Urta. Lesiran orang ingetkin lebaran ta. Weh, bocah. Tajo, tanggul. Weh, dewek kan baik kun. Layak lagi ngedelang-delang pulo. Wah, cak-cakane luwe. Pul, ditakoni, dewek kan kesambet ora kon. Iya mang, kesambet ora. Lah tenang bae, wong kene mau wis bebaturan kabeh. Oh iya, jangan lupa like. Aduh komen. And subscribe. Kawan, jika Anda berwisata Pulau 5, jagalah kebersihan. Boleh. Telat sih gak ada orang putihnya. Foto rame-rame. Yolah.